L-eks Prim Ministru Taljan Enrico Letta stqarr li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jmexxi d-diskussjonijiet dwar iż-żona Ewro-Mediterranja. Waqt li indirizza Business Roundtable organizzata mir-rivista Economist, Enrico Letta stqarr li l-Mediterran għandu jitpoġġa fuq nett tal-Aġenda Ewropea. Sissa dan ma kienx il-każ, stqarr Letta, kemm minħabba l-kriżi finanzjarja li ħakmet il-maġġoranza tal-pajjiżi kif ukoll minħabba l-instabilità politika fl-Afrika ta' fuq. Issa huwa żmien opportuna l-bidla għall-eks Prim Ministru Taljan u l-Leġislatura Ewropea li jmiss għandha tiffoka fuq it-tkabbir ekonomiku taż-żona tal-Mediterran. One News tkellem ma' Enrico Letta u saqsejna xi rwol jara li għandu jkollu l-Gvern Malti. Għal dan wieġeb li r-rwol ta' pajjiżna għandu jkun deċiżiv għaliex għal kuntrarju ta' ħafna pajjiżi il-budget Malti huwa ikkontrollat. Stqarr li għandu fiduċja sħiħa li taħdan il-Gvern pajjiżna kapaċi jmexxi sabiex ipoġġi l-Mediterran fuq nett fl-Aġenda Ewropea. Because Malta is a Mediterranean European country, but with budget under control and recovery. So is the correct way, I think, if Malta takes this leadership to put again the Mediterranean at the top of the agenda. This is, I think, the aim of Italy, and this is, I think, a very important mission for all of us. Staqsejna x'osserva dwar il-mod li bih qed jitmexxa l-Gvern Malti. Għal dan wieġeb minnu fih li fit-tmur Malta għandha Prim Ministru żagħżugħ li qed iwettaq miżuri b'mod effettiv u li hu meqjus minn mexxej oħrajn b'rispett. Stqarr li permezz tal-ħidma li twettqet dawn l-aħħar xhur, Malta qed tgawdi minn kredibiltà kbira fosthom dik ekonomika. He is young, he is effective, he is well considered at the European stage. And Malta has the credibility for all his history, his recent history, all the figures, economic figures. Malta has the credibility to take this leadership. Enrico Letta ara fil-li waħda mill-iktar sitwazzjonijiet preokkupanti u li jeħtieġu jiġu indirizzati mal-ewwel hija l-immigrazzjoni illegali. Sostna li huwa essenzjali li 38 proposta mresqa mit-Task Force tal-Mediterran jiġu implementati.